Ajšeh Mašah Sultan, unuka Hurijem Sultanije. Zamislite da ste rođeni u najmoćnijoj obitelji Osmanskog carstva. Da vam je baka slavna Hurijem Sultanija, žena koja je promijenila povijest carstva. Da vam je majka Mihrimah Sultanija, najutjecajnija princeza svog vremena. I da vam je djecam Sultan Sulejman veličanstveni. Ali iza zlata, svile i raskoši Topkapija skrivao se život pun političkih igara, intriga, straha i usamljenosti. Ovo je priča o Ajšeh Mašah Sultan, osmanskoj princezi. Unuci Hurijem Sultanije. Ženi koja je odrasla među najmoćnijim ljudima svijeta. Kao je bila Ajšeh Mašah. Ajšeh Mašah Sultan bila je osmanska princeza iz dinastije Osmanlija. Rođena je oko 1541. ili 1542. godine u Istanbulu, u srcu Osmanskog carstva. Bila je kći Mihrimah Sultanije i Rustem Paše. Njena majka Mihrimah bila je jedina kći sultana Sulejmana veličanstvenog i Hurijem Sultanije. Označi da je Ajšeh Mašah bila direktna unuka jednog od najpoznatijih vladara u povijesti. Rođena je u vremenu kada je Osmansko carstvo bilo na vrhuncu moći. Carstvo se prostiralo na 3 kontinenta, a Istanbul je bio jedan od najbogatijih i najvažnijih gradova svijeta. Ali život princeza u palači nije bio bajka kakvom ga danas zamišljamo. Da bismo razumjeli život Ajšeh Mašah, prvo moramo razumjeti njenu majku. Mihrimah Sultanija bila je izuzetno obrazovana, inteligentna i politički moćna žena. Mnogi povjesničari vjeruju da je upravo ona naslijedila politički talent svoje majke Hurijem. Bila je veoma bliska svom ocu Sulejmanu. Imala je utjecaj na državne odluke, diplomatske odnose i političke saveze. Za razliku od mnogih žena tog vremena, Mihrimah nije bila samo princeza koja živi u luksuzu. Bila je aktivna u politici i imala ogromnu moć. Ajšeh Mašah odrasla je gledajući svoju majku kako razgovara s vezirima, ambasadorima i najvažnijim ljudima carstva. To je sigurno ostavilo trag na nju. Ajšeh Mašahin otac bio je Rustem Paša, veliki vezir Osmanskog carstva. Bio je jedan od najbogatijih i najmoćnijih ljudi svog vremena. Poznat po ogromnom bogatstvu, političkoj sposobnosti i bliskosti sa Sulejmanom. Ali bio je i veoma kontroverzna osoba. Mnogi su ga optuživali za spletke i političke igre unutar palače. Neki povjesničari smatraju da je sudjelovao u događajima koji su doveli do smrti princa Mustafe, Sulejmanovog sina. Zbog toga je narod često imao podijeljeno mišljenje o njemu. Ipak, njegova moć bila je ogromna. Ajšeh Mašah odrasla je okružena luksuzom kakav je malo tko mogao zamisliti. Djetinjstvo osmanskih princeza bilo je potpuno drugačije od života običnih ljudi. Ajšeh Mašah živjela je u raskošnim palačama ukrašenim svilom, zlatom i skupocjenim tepisima. Imala je učitelje koji su je podučavali jezicima, vjeri, književnosti, glazbi, poeziji i pravilima ponašanja na dvoru. Princeze su morale biti obrazovane jer su često igrale važnu političku ulogu. Ali život u palači bio je i veoma strog. Svaki korak bio je pod nadzorom. Postojala su pravila ponašanja, hijerarhija i stalna opasnost od političkih sukoba. U Osmanskom carstvu moć je bila opasna stvar. Jedna od najvažnijih osoba u životu Ajšeh Mašah bila je njena baka Hurijem Sultanija. Hurijem je ostala upamćena kao jedna od najmoćnijih žena osmanske povijesti. Od robinje je postala zakonita supruga sultana Sulejmana. To je bilo nešto gotovo nezamislivo u Osmanskom carstvu. Bila je inteligentna, ambiciozna i veoma utjecajna. Mnogi vjeruju da je upravo Hurijem promijenila položaj žena u palači. Ajšeh Mašah odrasla je u sjeni tog ogromnog nasljeđa. Biti unuka Hurijem Sultanije značilo je nositi veliko ime, ali i veliki teret. Mnogi danas zamišljaju da su princeze živjele samo u luksuzu i uživanju. Ali stvarnost je bila mnogo složenija. Princeze su često bile dio političkih brakova. Njihovi brakovi nisu bili zasnovani na ljubavi nego na interesima carstva. Njihov život bio je strogo kontroliran. Morale su predstavljati ugled dinastije Osmanlija.
Ajšeh Mašah od malih nogu učena je kako se ponaša žena visokog statusa. Kao i mnoge osmanske princeze, Ajšeh Mašah bila je udavana iz političkih razloga. Prvi put se udala veoma mlada, što je tada bilo uobičajeno. Njen muž bio je visoki državni dužnosnik. Nakon njegove smrti ponovno se udala. Tijekom života imala je više brakova, što nije bilo neobično za princeze tog vremena, posebno udovice iz visoke klase. Brakovi su služili jačanju političkih saveza i odnosa među elitom carstva. Iako je živjela u luksuzu, njen privatni život nije uvijek bio sretan. Ajšeh Mašah živjela je u vremenu kada je Asmenski dvor bio mjesto intriga, rivalstva i borbe za utjecaj. Svaka riječ mogla je biti opasna. Pogrešan savez mogao je uništiti obitelj. Čak su i članovi iste dinastije često bili neprijatelji. Borba za prijestolje u Osmanskom carstvu bila je brutalna. Prinčevi su se međusobno borili za vlast, a žene palače pokušavale zaštititi svoju djecu i interese. Ajšeh Mašah odrasla je u svijetu gdje je moć značila i opasnost. Kao unuka Sulejmana i Hurijem, Ajšeh Mašah imala je veoma visok status. Posjedovala je bogatstvo, palače i sluge. Princeze su često financirale džamije, škole, bolnice, javne kuhinje i humanitarne projekte. To je bio način pokazivanja moći, ali i religioznosti. Osmanske žene iz carske obitelji često su ostavljale veliki trag kroz dobrotvorne projekte. A kakva je bila Ajšeh Mašah? Povijesni izvori o njenoj osobnosti nisu brojni. Ali mnogi povjesničari vjeruju da je bila obrazovana, dostojanstvena i veoma svjesna svog položaja. Odrastanje uz Mihrimah sultaniju sigurno je utjecalo na njen karakter. Živjela je među ljudima koji su donosili odluke o sudbini milijuna ljudi. Takvo okruženje mijenja čovjeka. Topkapi palača nije bila samo dom. Bila je centar moći Osmanskog carstva. Unutar njenih zidina donosile su se političke odluke, stvarali savezi i planirale sudbine ljudi. Ali iza raskoši skrivala se izolacija. Žene harema nisu živjele slobodno kako mnogi zamišljaju. Njihov svijet bio je zatvoren. Ajšeh Mašah veći dio života provela je upravo u tom svijetu. Ajšeh Mašah živjela je dugo za standarde tog vremena. Preživjela je mnoge političke promjene unutar carstva. Vidjela je uspon i pad mnogih moćnih ljudi. Nakon smrti Sulejmana Veličanstvenog 1566. godine Osmansko carstvo počelo se mijenjati. Vrijeme zlatnog doba polako je prolazilo. Ajšeh Mašah umrla je krajem 16. stoljeća. Iako nije toliko poznata kao Hurijem ili Mihrimah, ostala je dio jedne od najpoznatijih obitelji osmanske povijesti. Život Ajšeh Mašah sultan pokazuje da luksuz i moć ne znače uvijek sreću. Bila je rođena među najmoćnijim ljudima svijeta, ali je živjela u okruženju punom političkih igara, pritiska i opasnosti. Bila je unuka Hurijem sultanije, kći Mihrimah sultanije i dio dinastije koja je stoljećima vladala ogromnim carstvom. Njena priča otkriva kako je zapravo izgledao život žena u Osmanskom carstvu iza zlata, svile i zidina Topkapija. Ako vam se svidjela ova priča, napišite u komentarima o kojoj osmanskoj princezi ili sultaniji biste voljeli sljedeći video.